Hare Krishna, lep pozdrav, hvala, da ste prišli. Z majčkom zamudo bomo začeli, v glavnem današnja tema je tema o narcisoizmu, tudi v bistvu tudi v Bogu, ki ga Kristjan kolega, ki ga nekateri tudi poznate, ga poznamo v prvih 5 knjigah o samozdravljenju, ki jih imam tudi s sabo, malo večja pa manjša in v bistvu tehnika samozdravljenja. V glavnem, on je, da rečem, iskalec resnice, tako spiritualne kot telesne na nek način, da rečem, ker v bistvu, ker je meni všeč pri njemu to, da v bistvu na nek način ne da on pravi, da nimamo problema, problem je samo kako se mi odzovemo na problem, ki ga imamo, tako da v bistvu on raziskuje skozi svoje knjige nam tudi podaja to znanje. Tako da hvala Kristjan, kako mi pravo, da si se odzval našemu vidu in da si prišel. Tako da nakratko, to so njegove knjige, ki boste seveda lahko potnici kupili. To potem kakšnokoli vprašanje, kako če imate, lahko se tudi na koncu z njim pomenite, če bi to tudi hotel imeti kakšno individualni pogovor z njim, se tudi lahko dogovorite z njim. Drugače pa sam program danes je prvi del tega predavanja, potem zvečer je v templu je program petja svetega imena, tako da tudi on je poznan kot velik brdžanist, oziroma velik glasbenik, se pravi, vsi so navdušeni nad njegovim petjem, da boste vabljeni od 6. do 8. ure bo pel on. Jutri, nedelja, se pa začne drugi del tega današnjega seminarja, ki pa se začne ob 11. dopoldne, tako da ste vabljeni tudi jutri ob 11. dopoldne. Tako da to so malo tehnične stvari. Zaved se, tisti, ki navesti tukaj, moški tukaj naravnost imate, tudi za ženske pa tam zunaj levo, pa tako je desno. Če kar polki rabite, jaz sem tukaj, lahko se pridete do mene in vprašate, to je to in jaz bom dala besedo tebi. Hvala. Hvala, Krišna svima. Evo, opet diskutiramo škakljive napete teme. Ja sam kao eto, 20 godina skoro studiram vede. Navikao sam da je najzabavnije u duhovnom životu kad je napeto, kad govorimo o stvarima koje su kontradiktorne, koje su bolne, zbog kojih nas je sram ponekada, jer iskustvo mi govori da što više o takvim temama govorimo, to ćemo ih manje gurati u podsvijest. A podsvijest, zapravo, kako vede kažu, podsvijest, to je naše srce. Kad kažemo srce, kažemo, ne mislim na organ srca, nego srce, kao ezoterički princip. To je zapravo naša podsvijest, to je ono mjesto iz kojeg reagiramo automatski. Kad vidimo zalazak sunca automatski, kad vidimo neku lijepu osobu automatski, kad vidimo nešto ružno, ne razmišljamo o tome, sad će mi se ovo zgaditi 10%, pa za 3 sekunde će mi se zgaditi 20%. Mi ne možemo na taj način to predviđati, stvari iz podsvijesti izađu same od sebe, bez ikakve kontrole. Danas ćemo govoriti o jednoj bolesti srca, odnosno podsvijesti, koji se u modernoj psihologiji naziva narcizam, a u vedama se naziva ahankara, dakle lažni ego. I lažni ego, jel možemo reći da je lažni ego bolest materije, materijalnog svijeta, ali to bolest materijalnog svijeta ili je to priroda materijalnog svijeta? Priroda. Kao što zima, da li je to nevrijeme? Kako je vani vrijeme? Ružno. Samo zato što je kiša ili snijeg, ne? To je što je priroda. Tako isto i način na koji duša ima odnos sa ovim materijalnim svijetom, iz duhovne perspektive je bolestan. Iz materijalne perspektive je normalan. I stoga ne možemo govoriti stvarno o nekoj bolesti, iako za duhovnu osobu to je bolesno stanje. Znači, to je relativno govoreći bolesno stanje. Narcizam je visok stupanj poistovjećenosti sa svojim identitetom, na koji još nije mobitel ugasimo oglas. Možemo otvoriti prozore za one koji ne znaju ugasiti. To je zanimljivo, jel? Kad hoćemo ugasiti mobitel, on postane još bučniji. Okay. Super, može.
lažnim egom, lažni ego, lažni ja, itd. I onda možemo vidjeti ljudi u duhovnom životu kako imaju razne stupnjeve tog poistovještenosti. Onda će neki ljudi imati jako malih problema da duhovno napreduju. Razumiju koncept poniznosti, razumiju koncept duše, razumiju koncept odnosa između duše, materije i Boga i vrlo brzo napreduju. Što to znači da osoba vrlo brzo napreduje u duhovnom životu? To znači da se prije nego što je kasno, da tako kažem, prije nego što postanemo stari, bolesni, nemoćni, nego što je već kraj našeg života, dakle, osoba se prije tog trenutka odvoji od svega u materijalnom svijetu. Bye bye, bye bye, bye bye, to je cijeli naš proces. I ukoliko, dakle, što više smo oslobodili se vezanosti za materijalni svijet, to će manji stupanj narcizma biti. Što smo više vezani za materijalni svijet, to će viši stupanj narcizma biti. Tako, u drugoj knjizi govori se o nekim simptomima narcizma. I danas ćemo govoriti samo dva osnovna simptoma narcizma, iz kojih, po mojoj analizi, mojoj nesavršenoj i ograničenoj analizi, zapravo svi ostali simptomi narcisoidnog, odnosno egoističnog ponašanja dolaze i proizlaze. Tako, narcizam, kaže moderna psihologija, to je poremećaj identiteta, kada osoba na pogrešan način doživljava sebe u kontekstu realnosti. Znači, na primjer, da ja sam uvjeren kako vi svi mislite da sam ja zapravo inkarnacija Krišne. I on se ponaša na taj način. I uvjeren sam skroz u to. I sad neko vrijeme to može ići, dok ja ne počnem zahtijevati više te iluzije da uđe u realnost. Ajde, obožavaj me, klepne koljena, zašto mi se smiješ, budi ozbiljan. I kad bi vidio da to tako ne funkcionira, onda dolaze narcisoidni simptomi. To je tajna. To je recimo jedan ekstreman slučaj narcisoidnosti, gdje osoba misli da je Bog. I onda ukoliko materijalni svijet, realnost, ne sudjeluje u toj iluziji, osoba počinje pokazivati koji nivo narcisoidnosti, odnosno egocentrizma, zapravo još uvijek gaji, još uvijek ima u sebi. Taj nivo narcisoidnosti dolazi iz prošlog života. To je najvažnija stvar koju učimo sa sobom. U trenutku smrti, kad smo zatvorili oči u prošlom životu, u tom momentu mi smo imali određeni karakter. Bili smo razvijeni kao određena osoba. Ne moramo biti u iluziji misliti da ljudi kada umiru da onda se pokaju i da postanu malo bolji i tako dalje. I da zapravo sve gore i gore ukoliko osoba nije na duhovnom putu. Sve više se boji smrti, sve više proklinje Boga i sve više smeta sve oko sebe. To je, dakle, materijalno poistovjećena duša sa materijalnim tijelom. Što je više poistovjećena, to će više imati problema kako život polako prestaje. Dakle, narcizam je, moderna psihologija isto tako kaže, dakle, poremećaj identiteta, doživljavamo sebe na nerealan način. A to je ista definicija i Bhagavad Gita. Mi smo duša koja je vječna, a doživljavamo sebe kao prolazno materijalno tijelo. I što više mi mislimo, vjerujemo u tu iluziju, to ćemo pokazivati veće simptome, žešće simptome narcisoidnosti. Jedan od osnovnih simptoma narcizma je velika osjetljivost na osobnu kritiku. To je najvažniji simptom, bez tog simptoma narcizam ne postoji. Sada, taj se simptom može sakriti, ja mogu sakriti da me povrijedilo i praviti se da sam ok. Zato se narcizam ne može nužno gledati izvana, teško je gledati izvana. Nekoga osuđivati da li je narcisoidan ili da li je na egu ili takve stvari. To je vrlo opasna stvar. Zato što mi ne možemo znati. Možda neka osoba radi na sve, pa se trudi da ne pokazuje simptome, ali radi na tome, ispravlja to. I ako mi kažemo, vidim ja da se ti zapravo pretvaraš, mi radimo zapravo, mi toj osobi spotičemo nogu i sami idemo u pakao na taj način, što bi Veda rekao u pakao. Znači, dobit ćemo jako teške reakcije zbog toga. Zapravo je najteža karma u ovom svijetu je spriječiti bilo koju duhovnu dušu da duhovno napreduje prema onom putu koji je zacrtao sam Krišna, sam Bog, odnosno priroda. Tako da nema većeg grijeha, nema većeg grijeha. I s obzirom na to koliko je duša blizu Bogu, toliko je grijeh je zaustavljati na njenom putu. Zato što je tu je bliže, pusti ga, nek ide, gurni ga, pomozi mu.
narcizam, Vede kažu da je on osnova materijalnog postojanja. Osoba ne može biti materijalno toliko uspješna, dakle da se razvija civilizacija i tehnologija i društvo, ukoliko nema sebičnog interesa. Civilizacija, mislim kultura. Kultura se razvija bez sebičnog interesa. Civilizacija se razvija sa sebičnim interesom. Masu ljudi zapravo i ne zna što znači civilizacija. Da li neko zna odakle dolazi ta riječ? Očito je. Civilizacija, iz koje riječi dolazi? Civil. A to je kontrast koje riječi? I to se samo u toj terminologiji koristi, inače riječ civil ne postoji. Samo u kontrastu sa riječju vojnik. To je militaristički termin. Dakle, ovo nije kultura. Ovo je zapravo militaristički vojni logor, gdje vojska i oružane sile roblje svoje, dakle robu, artikle, proizvode, koriste, eksploatiraju i tako dalje. Nema tu ničeg posebnog, nema nikakvog napretka civilizacije. Napredak civilizacije bi stao danas, kada se ljudi ne bi bunili i svaki dan mirno dolaze na posao i radi po cijeli dan za malo. Ne bi onda tehnologija uopće bila potrebna, ali mi se bunimo i oni nas tehnologijom moraju onda suzbiti. Tako, narcisoidna civilizacija je civilizacija eksploatacije, civilizacija iskorištavanja sebičnih interesa i civilizacija kontinuirane obrane od zamišljenog ili stvarnog neprijatelja. Dakle, to su neki od simptoma koje možemo vidjeti u današnjoj civilizaciji i možemo zaključiti da je zapravo kompletno temeljena na narcisoidnosti. Sad ovako, zajedimo malo na Vede. Vede kažu da narcizam, da je to zapravo štit, da se mi na taj način branimo. Da to nije, to je demonski mentalitet, ali to nas ne čini demonskom osobom. Mi jednostavno koristimo određeni mentalitet da bi se izvukli iz neke situacije. Mentalitete, odnosno karaktere, koristimo kad se nalazimo u karakternim, odnosno mentalnim situacijama. Drugim riječima, kada nam ne prijeti fizički doslovno, jer onda koristimo fizičku obranu, uglavnom nego kad nam mentalno nešto prijeti. Narcizam je najviše usmjeren na tu mentalnu prijetnju. Dakle, kao što sam rekao u prvoj knjizi, kada u djetinjstvu doživimo jako puno traume, jako puno povrede, jako puno nepravilnog odgoja, onda dijete, to je više prirodni zakon, dijete razvije taj obrambeni mehanizam. Kada dijete nije dovoljno prihvaćeno, kada dijete nije osjetilo da je dovoljno važno i posebno, i voljeno, i zaštićeno, i sigurno i tako dalje, onda dijete mora to napraviti samo. I kada roditelji nisu djetetu kompletna tvrđava kula u ovom materijalnom svijetu, dijete to mora učiniti samo. Ali dijete to ne može na fizičkom nivou napraviti samo i onda izbirati svoje kule unutar svoga uma. Naprimjer, jedna od najmoćnijih tih zidova koje dijete može dignuti oko sebe se naziva, a neko zna, od samog rođenja. Dijete čim se rodi digne zidove ukoliko situacija nije povoljna. Autizam, tako. To je zapravo nikakva bolest. To je vrlo efikasna metoda zaštite i ta se djeca u stvari treba pustiti na miru. Zato što su rođeni u porodici s kojima ne žele imati komunikaciju. Tako, čim se rode, dijete zapravo osjeti vibraciju svoje majke i ako je majka toliko uznemirena i nema nikakav smisao u životu, dijete ne želi s takvom dušom komunicirati, ali da toga nije nesvjesno i tako se razvija autizam. I to je izvrsna zaštita. Znači, samo šta će nam zaštita? Zašto stalno govorimo o štitovima? Zato što smo napadnuti sa svih strana. Živimo u Kali Jugi, rekli smo na prvom seminaru prošli put da u ovom dobu nitko nema pravilno djetinjstvo. Nitko nije pravilno odgajan. Tako da smo svi smo dobivali po glavi, non stop. Kao, na primjer, da imam netko ovdje ko voli saditi biljke, ko se bavi vrtlarstvom i to. Ko se bavi vrtlarstvom? Okay. I sad ću vas nešto pitati. Da li je istina da ako želimo imati čvrstu biljku i dobar plod, kvalitetan plod, da je onda čim biljka malo naraste, a nakon čim je mala, treba je odmah na snijeg staviti vani, na hladno, na vjetar, tako da ojača. Je li to istina? Šta se dogodi?
I ako preživi, kako će plodove davati? Javne, ali tako? Cijelo vrijeme će cviliti. Zašto? Jer je nije dobro. Biljka će cijelo vrijeme pokazati da je nije dobro. A čekaj, sad je prošlo su zime, sad je sunce, ja sam to trebala, te instrukcije, biljka želi dobiti instrukcije, da li je ona sigurna u ovom svijetu? Odmah na samom početku. Te instrukcije uđu u sam DNK biljke i biljka po tom DNK vadi hranu, proizvodi je, pretvara je i šalje u plodove, šalje dalje u kisik i tako. Ako biljka nije dočekana kako treba, ona povuče se u sebi samo da ona preživi. Nijedna biljka i nijedna životinja ne žive samo da bi ona preživjela. Uvijek nešto daju sa strane. Sada, narcizam je štit koji je tu zbog toga što je osoba uvjerena da nema zaštite, da je čitav svijet neprijateljski. To je, dijete vrlo često i nema pravo na to da tako razmišlja. Ali dijete nema inteligenciju niti iskustva da bi mogla reći, da mogla zaključiti što drugo. I stoga, ako je otac ljud, bijesan, uplašen, lud, majka isto tako, dijete mora imati samo jedan zaključak, a to je da je čitav svijet takav. Ne samo to, ostatak svijeta može biti barem za nijansu gori, jer su roditelji ipak roditelji. Oni me hrane, oni me čuvaju. I sada ako je atmosfera u obitelji koma, znači ne sviđa nam se, užasno je, dijete ne osjeća se dobro, vanjski svijet može biti samo još gore. To je ta ideja. I stoga, koje onda utočište ima dijete za sebe? Nikako. Nikako, ima samo svoj um. I onda od svog uma napravi ruglo, podigne ogromne zidove. I svakih 2 metra na tom zidu je ovako rupa sa mitraljezom. Ko ide? Non stop je to. Kamere su sve upaljene na cijelo okruženje. I svako toliko iz jednog prozora na drugi idemo. I može godinama ne biti nikoga ko nam prijeti, ali mi sve jedno gledamo. Zašto? Jer smo naučili glavnu lekciju. Da nam niko neće pomoći, nego da se mi moramo sami snalaziti. I zapravo, kad se psihoanalizom ulazi u te duboke podsvjesne programe djeteta i načine na koji dijete izgrađuje svoju obranu, ja sumnjam da bi ko odavde izašao normalnog srca. To je toliko srceparajući proces za svako dijete, da je zapravo vrlo neugodno to uopće studirati tako nešto. Posebno ako osoba ima svoju djecu. Način na koji se djeca brane od roditelja koji ne razumiju šta rade, i samo na sebe misle, osvećuju se jedan drugome, partnerima preko djeteta. To je zastrašujuće su stvari. Mi ne možemo stvarno niti to usporediti sa onim užasima koje Hitler radio po koncentracionim logorima. To se sve može pogledati, to se sve može vidjeti. Ali ono što dijete radi unutar sebe, to je zastrašujuće, to je doslovno da nam se srce slomi. Tako da ne bi o tome puno pričao, jer nije baš, ja sam otac, nije mi o tome lako pričati, više mi je neka misija da informiram ljude o tome da prestanu to djece raditi. Samo da to prestanemo raditi, mi ćemo imati, svako drugo dijete će biti potencijalni šlap Prabhupada. Samo da ih prestanemo zlostavljati, to je sve. Potencijalni šlap Prabhupada, ni manje od toga. To je moje uvjerenje. Jer Prabhupada nije došao na zapad da bi pokazao šta on može, a mi ne možemo. Nije došao pokazati šta mi svi možemo. Tako i Isus isto došao. To je poanta velikog osoba. Ali, koliko su naša djeca zlostavljena, ona će cijeli život samo od sebe štititi, samo na sebe misliti. I htjeti će živjeti u atmosferi i društvu koje je upravo tako. I zato ljudi, narcisisna civilizacija bježi u gradove, jer je tu osigurano. Imaš svoj stan mali, te niko ne dira, možeš reći što god hoćeš. Nema zajednice i obitelji koje će ti kvocat, ceti na gumbiće, strojevi te služe. Narcisisna civilizacija, to je mentalitet čitave nacije, u kojoj ljudi imaju za najveću želju manipulaciju s nečim. Kupujemo strojeve, zašto? Zato što oni ne kažu, nemoj me. Ili nemoj me tako, daj me malo sa ove strane češka. Ili nemoj mi taj gum stisni mi ovaj drugi gum. Jer to je ono što ljudi rade. Strojevi se ne bune. Mi stisnemo gas, auto ide, mi stisnemo kočnicu, on stane.
I ako nije tako, šta se događa? Recimo, mi stisnemo gas, auto neće ide. Kako se počnemo ponašati? Da! Ludimo, tako? Nećemo reći, joj, prosti sam te povrijedio, ajme, možda što ti je, možda sam te prejako, baš sam grozna osoba. Kako se prema svom autu ponašam prema kompjuteru? Ne, kad nam pukne film, miš, mobitel, sve leti od zida. I mi želimo na taj način imati sve oko sebe. I onda vidimo, muževi žele imati 24 sata seksualno spremnu ženu. Žena želi imati 24 sata spremnog muža na, ne znam, za neke druge stvari. I onda ako to nije, onda smišljamo u glavi, kako da postignem to? Što treba napraviti da postignem da je što više pomogu? I onda, kakav ti je muž? Kakva ti je žena? Kao ono, kako te auto služi? Ne služi me toliko, ne osjećam se dovoljno kao Bog. Nemam osjećaj da sam ja u centru pažnje. Ona je cijelo vrijeme u centru pažnje, a ne ja. I stoga, pošto niko ne misli na mene, ja moram misliti na mene. Nego mora i to raditi, tako? Ja ne poznam tako. Ja ne mogu misliti na druge ljude, ja moram misliti na sebe, zato što niko neće misliti na mene. To je narcizam, to je jedan od aspekata narcisivnosti. Znači, jako je važno razumjeti da je narcizam samo štit. Štit s kojim se mi borimo protiv stvarnog, može još uvijek tu biti ljudi koji ne žele napasti povijed, ili zamišljenog nekog neprijatelja, opasnosti, boli i povrede. Najznačajnije, najdublje povrede od kojih se narcisidan karakter brani su one 4 osnovne emocije. Dakle, povrijeđenost, uvrijeđenost, odnosno obezvrijeđenost. Koliko puta, ko je imao takvo iskustvo? Dođe tata kući, a mi je dočekamo, tata, a on dođe, evo, pustim, ili ne mogu sa posao, mora ići odmah dalje. Proces koji tada nastupa u dječjem umu, isto tako zastrašujući kao na prije što sam opisao. Aha, prioritet je posao, novac. Dijete ne zna kako da to vizualizira, posao, novac, što je to, gdje on to ide, što je to, kuda on to ide, ne? Ali to je važnije od mene. To je to plan. I onda će dijete samo tako napraviti, a u glavi, u roku od 3 sekunde, čitava gromada njegovog svijeta i emocija se samo sruši, uruši i zaledi, gotovo s tim više nema doticaja. Znači, ja ne mogu tražiti da sam nekome najvažniji na svijetu. Ja ne mogu to, zato što toga nema. I stoga moram odustati od tog dijela sebe, da sam ikome toliko važan. I onda mi pokopamo taj dio sebe, mi ne možemo to na svjesnom nivou doživljavati stalno, ali kad idemo birati partnera, odabrat ćemo najgore osobe za sebe. Ali na prvu ruku će nam zvučati i izgledati nešto iznutra, tako me nešto privlači kod njega i podsjećate na tatu, na mamu, to je poanta, na onog kojeg nisi imala nikad. Ili imao, nemoj da te to prevari, ali taj osjećaj, joj kad bi mi on bio ono što nikad nisam imala ili imao. I onda ako osoba pokaže samo sat vremena, da će biti takav. Mi smo kupljeni, prodani, spakirani i za izvoz. I zato možemo vidjeti koje su lude stvari. Muškarci i žene ovog svijeta spremni napraviti za to malo obećanja. Ja ću ti dati sve što ti tvoj otac i majka nisu dali. Ja neću biti kao što su ti bili otac i majka. Normalno. Ja ću te voljeti, ti si meni sve, ja bez tebe ne mogu živjeti. To je ono što mi želimo čuti. To smo trebali čuti kad smo bili u trbuhu, pa do sve 8. 9. godine života. Pogledajmo kako je majka Jašoda i majka Sači kako su tretirala svoje djecu. Bilo bi lude od njih što bi ovi svašta radili. Ja vam garantiram, niko od nas ne želi imati dijete kao što je Krišna ili Četanja Mahaprabhu. To je neizdrživo. Pokazati potpunosti mentalitet djeteta, to samo Krišna može svoje roditelji, ne znaju da oni to mogu izdržati. Šta su njegovi roditelji morali raditi da bi dostigli taj položaj? Ko zna? Koliko života, strogosti i pokora da bi mogli babysitirati malo Krišnu. Oni 10 godina, koliko već bio 16 godina. Isto mali Nimaj, koliko je on muke stvorio i
Danas mi, dijete ako uđu u tenisicama u templu, čitanje napravo je krao, i Krišna krali su od Brahmana. Da mislim da danas imamo Brahmane ozbiljne rade jage, a naši klinci preko vatra, propuka bananu i šprint, kako bi se mi osjećali. Oni isključit će mi iz zajednice, neću više moći doći u templu. Moje dijete se ponaša kao Krišna. Šta je u tome loše, ne? Znači, roditelj treba biti spreman na to. Dijete traži, a praktički jako malo daje. I ako smo mi narcisoidni, kao roditelji, mi ćemo reći, a meni, mi ćemo svom djetetu reći, a meni, a što ja imam tako, ne mogu ja cijeli dan oko tebe. I trebam ja vremena za sebe. Vede kažu, ne, nema vremena za tebe. I ako nisi spreman za to, nemoj imati seks, nemoj imati djecu. Inače ćeš svaki moment svog roditeljstva provesti u zlostavljanju svoje djece, kreaciji demona, Mussolinija, Hitlera, Staljina i naših lidera u današnjici. Svih koje možemo zamisliti, u svim strankama i odjelcima i sobama i za računala. Tako, narcisam kod sebe prvo treba razumjeti. Ja imam narcisoidan karakter. Ja sam narcisoidna osoba, odnosno imam narcisoidna, nisam ja narcisoidna osoba, ja sam duhovna osoba, ali imam trenutno taj alat. Moj moj ego su previše bliski, previše non-stop se ljubakaju i grle i pričaju mi iza leđa i planiraju nešto, treba ih odvojiti. I ego se moraju odvojiti, oni ne smiju biti u krevetu skupa. Inače rade zastrašujuće plodove svoje ljubavi. Tako, i ego uvijek moraju imati između sebe nekoga. Tako da ta komunikacija ide preko filtera. Taj neko, dakle, bi trebalo biti paramatma, to je idealno, ali dok paramatma nije u potpunosti, dok mi nismo u potpunosti na istoj frekvenciji kao i paramatma, neko nam izvana mora reći, inače u protivnom mi bi u 90% slučajeva misle da je paramatma, a zapravo je naš um. Tako da, osobe koje ispoljavaju osnovne simptome narcisoidnosti moraju biti prihvaćene kao osobe kojima najviše treba ljubavne pomoći. Takve osobe će pokazivati simptome koji u nama bude osjećaj da ih odbacimo, da ih kaznimo, da ih maknemo od sebe. Narcizam nije samo, molim te pomozi mi, narcizam je arogantnost, bahatost, ljutnja, vrijeđanje, nasilje, psovanje, omalovažavanje, manipulacija, otvorena i skrivena, pasivna i aktivna. Agresija, pasivna i aktivna. Sve je ono najgore što možemo zamisliti. Drugim riječima, ono što je najgore u karakteru što možemo zamisliti. Vrlo neugodna osoba. Osoba koja samo misli na sebe. Uvijek prvo će sebi. I to ne mora uvijek biti na grubom nivou, ako je neko totalni narcis, neki visoki stupanj narcisoidnosti, takva osoba uglavnom ne može biti u društvu. Nisam. Takva osoba ne mogla ovdje ne može od 5 minuta, 10 minuta. Upajte slučaj ovdje izvodio. Ja on u centru, a ne ja ne dolazio. I određeni stupanj narcisoidnosti je potreban. Ako ćemo imati 0 narcisoidnosti, onda to znači Vrindavan, Babaji, i gotovo. Do kraja života tako. To je 0 narcisoidnosti, uopće nas nije briga što će biti s nama. Hoćemo imati što za piti, hoće nam zmija se uvući u kopen ili tako nešto. Totalno nezanimljivo. To dosadno, radije. To je 0 narcisoidnosti, a ko je to sposoban? Mislim, do toga bi možda mogli imati aspiraciju da dođemo do toga. Ali čak ni to nije potrebno. Zdrava narcisoidnost bi bilo nešto kao, mada i to treba dobro protumačiti, ali nešto u stilu, kako vajšnavska etiketa je tu. Vajšnava neće dopustiti da neko gazi po njemu, da nas koriste ljudi kao otirači, tako? Ali se nećemo nužno ni braniti toliko ako nas napadaju. Nećemo pretjerano se braniti, samo da se sklonimo koliko možemo, koliko Krišna dopušta da se sklonimo iz neke opasnosti, od nekog napada, ali to radimo ne nužno da bi, danas sam preživio, zašto da bi duže uživao? Pa ne, bakte imaju drugačiji stav, da bi mogo bolje služiti. Tako ta vrsta narcisoidnosti je potrebna. Sada,
često se događa u duhovnom životu da kad saznamo da smo narcisoidni, drugim reći da imamo teški ego, onda odustajemo kompletno od sebe, onda hoćemo ići na onu nultu točku, nulti stupanj narcizma. Ništa za sebe, onda svaku želju potiskujemo, svaku ideju mičemo od sebe, svaku emociju mičemo od sebe. To je, na taj način radimo čitav spektrum dživa aparata prema samom sebi. Kada ne znamo pravilno dilati sa onim što nam je Krišna dao. Mi ne možemo ništa odbaciti što nam je Krišna dao. Mi to prvo moramo prihvatiti, razumjeti pravilno i onda će to napraviti svoju funkciju. Ako nas boli zub, moramo razumjeti zašto nas boli zub. Ako nas boli trbuh, moramo znati zašto nas boli trbuh. Ako nam ne ide u odnosima, moramo shvatiti zašto je to tako. A ne pokušavati se riješiti tog simptoma. Boli me glava, boli me zub, boli me leđa. Ja bih htio to, pomozi mi, ja bih htio to maknuti. A zašto? Zašto bi tebi to Krišna maknuti? Zašto? Zato što će onda postati čisti bakter kad ti to makne? Ne. I zašto bi to jedna maknuo? Daj neki razlog. Zašto bi tvoja karma bila oproštena? Pati. Prihvati to. To je tvoje. Pohvali se s tim. Gledajte ljudi kako pati moja karma. Ali kad dobijem dobru karmu, gledajte, moj sin, moj auto, moja žena, moj novci, moje tijelo. Ako je sve koma, onda ne ide, gledajte kako sam bolestan, da? Prva liga, gledaj, tumor, rogovi, niko me ne voli, super karma. Odlično, ja sam zahvalan, neka to meni treba. A mi svi mislimo, ne, ja sam divna osoba, meni to ne treba, meni treba da mi Krišna mazi, da mi da mi je uvijek sigurno, da mi je toplo, da mi je nježno, da mi je mekano, da mi se svi smiješe, da mi svi vole. To je dobro za mene, ja znam, to je dobro za mene, ali čim su loše stvari, ovo nije dobro za mene. Krišna griješi. To je tako narcisoidan misli. Kada je sve u redu, onda je divno, onda mogu biti spiritualan. Onda sam divan. A kad stvari ne idu, onda propitujem svoj život. Zašto ja? Možda ne bi trebao ovo, nisam nikad trebao, Krišna staje ovo. To je narcizam, licemjerstvo. I Krišna ne može nam tako ne vjerovati. Dati nam svoje srce u ruke. Da nam se razotkrije, da nam pokaže svoje namjere i svoj um. Dobro za uzeti. On je toliko oprezan sada s nama. Jer mi smo mu jednom slomili srce. I on neće to dopustiti još jednom. Mi moramo zapamtiti tu činjenicu. Nije on otišao od nas, mi smo otišli od njega. Stoga je na nama prvi korak. A taj korak mora biti poprilično ozbiljan. Znate, kad muž prevari svoju ženu i onda joj se hoće ići doći nazad ispričati. I onda dođe sa nekom tratinčicom što je ubrao negdje sa strane i kaže, evo, oprosti. Jesu me prostila? Mogu sad ući? Šta će ta žena reći? Slem vrata u nos. I tek kada on dođe ovako, sa ružama, posebnim, narušenim negdje, gdje ne rastu inače, sa suzama iskrenim, sa podačnjacima do tu, izgladnio sam, jadan. Možda ti mogu nekako pregledati, ali još te držim pod očima, još te držim sad na oko. Da li žena ima pravo se tako ponašati? Da ne pitam, znate, spravo se, da li se žena ima tako pravo ponašati prema takvom muškarcu? Ne usuđujete se reći, jel? Jer onda kad dođem doma, tu znaš što ona misli sad. Naravno da ima. I odakle ženama takav mentalitet? Odakle ženama takav mentalitet? Od Krišna ima jako nježno i osjetljivo srce. I stoga, naš narcizam zapravo nama pokušava reći da nismo mi ti koji smo krivi, nego da je Bog nas napustio. Da smo mi žrtve ovog postojanja i ove situacije i da bi bilo bolje da Krišna prvo meni ovo i kad bi mi bilo ono i kad bi mi bilo ovo, onda bi ja se predao, onda bi ja napravio uvjete i dalje postavljam. Zamislite tog muškarca da dođe. Čuj, ja sam se došao ispričati, ali pod uvjetom da mi BAM! Vrata u nos ono. Ne dolazi u obzir. Ti si napravio grešku, ti moraš na koljenima doći. I zato mi dolazimo u templu. Zašto se mi klanjamo Krišni? Šta će to Krišna? Što će Krišna nama klanjanje? Zašto nije rekao, čim uđeš u templu, odmah donaciju ubaci? Ili odmah se popij čašu vode ili tako neke druge stvari. Ne, on je rekao na pod, zato što se moraš naučiti na taj stav. Ne radi meni to ne treba, ja sam Bog ovako i onako.
Ponam. No, uvijek je potpun. Njemu ništa ne treba, njemu ne treba naše isprika da bi Krišna odnosno osjetio anand neku svoju. A njemu ne treba, nego on to radi nas. Radi nas. Kao što smo mi kad smo bili mali, za koga smo pravili? Za sebe ili za roditelje? Za roditelje. Mama, naravno. Je, dobro sam, to je za tebe, što meni pokazuješ, ali naravno. Je, super, bravo si ti, mami si ti, kada mi su mamini zubići, tatini zubići, djete mora na taj način. Ja nam idem Krišni odat poštovanje. Idem za Krišnu odat poštovanje. Misli, mi da imamo stav, ali tako je principu naša terapija. To je terapija za nas. Krišna nije takav. Da, uživa u tome nas klanje. On nas voli grlit. On se voli zezat s nama, on nas voli štipat za nos. Igrat se s nama na razne načine zabavljati. Kad mu svi samo legli pred njima i ono, šta će sad, ne? Šta će od ovih duša da mi se mora? Zato yoga maja postoji u duhovnom svijetu, znači mi svi divno, krasno, sve moguće, sve prisutno, Vasudeva, ja. I to je bilo dovoljno, sam izgovarat njegovo ime, bilo ekstazio u ovom položaju vječno. To je prisustvo Boga, jednostavno nije potrebno ništa drugo, radi samo biti prisutan, vidjeti Boga da živjeti. Ali on želi imati tu razmjen. Zato on želi da ustanemo, da ga možemo pogledati u oči. Ko bi od nas mogu ga pogledati u oči? To je pitanje kad bi Krišna stvarno došao i stvarno nas podignuo, onako nam dignu bradu i kaže, pogledaj me u oči. Ja mislim da bi se mi raspali od strane. I to je glavna prepreka u našem duhovnom napretku, inače u materijalnom svijetu. Mi bježimo od Boga jer nas je sram. Kao muškarac koji ne može doći doma, ne zato što misli da nije kriv, nego ga je sramota doći pred oči svoje žene koje je prevario. E sad, to je muško-ženski odnos u materijalnom svijetu. Koliko je tek intenzivnije duša i Boga. I zato ćemo mi bježati u pakao. Mi ćemo raditi da nam jamadute ulijevaju vruću lavu u grlo, nego da se stalno podsjećamo kako smo Boga prevarili i kako smo Bogu srce slomili. I kako on jednostavno sada čeka. Ne može nam stvarno vjerovati. I, dakle, sad da se vratimo nazad na te osnovne simptome narcizma. Narcizam će se u ovom svijetu, u našem životu pojavljivati kao jak osjećaj žrtve. Kao, na primjer, kada trudna žena rađa. Porađa se u bolnici. Zamislite tu scenu, no? Majke, bilo ste u toj sceni. I sad trudovi su, dolje se već sve širi, djetetu se već malo glava nadzire. U kakvom je stanju tada žena? Što uglavnom možemo čuti? Psovanje, vrištanje. Ja se sjećam svoje zmaj, onako u očima, zmaj. Sve se znam što treba, ja sam rekao, doktor me... Tu ne mogu ništa pomoći, ne? A rekao, kao čovječe, u kakvom stanju, kako je to stanje, u kakvom stanju muškarac treba biti da bi približno bio u tim bolovima. I sad, da mislite da sam ja njoj došao i rekao, znaš, kupio sam novi sat digitalno, što misliš o Ili, pa ovaj prije što rodiš, znaš da je mlijeko malo pojeftinilo, tako da ćemo imati jeftinije mlijeko. Kad bi o tim stvarima njoj išao pričat, pitanje je samo jedno. Koji medicinski stroj bi mi doletio u glavu? Jedno pitanje. I s kojim silinom? I da li ću da bi preživio to? Opet se postavlja naravno pitanje, da li je za optužiti takvo ponašanje žene u tom stanju? Da li je to za optužiti? Apsolutno ne. Zapravo je ovdje optužiti idiota koji nije uzeo u obzir u kakvom se stanju nalazi trudnica. E sada, narcisoidan um se nalazi u stanju trudnice. A ostatak svijeta je, gnjavaža totalno. Ja patim, meni treba pomoć, meni nije dobro. Svim drugima je lakše, meni je dobro. Ne, to osoba ne razmišlja zato što je analizirala svoju percepciju, jer to možda nije baš meni najgore. Tu analiza nije potrebna, osjećaj je dovoljno. Silne traume iz djetinjstva čine da mi tokom odraslog života kontinuirano dobivamo injekciju loših kemikalija, raznih kombinacija proteina koji uništavaju naše tijelo, a čine nas da se osjećamo
napola depresivno raspoloženje. Ili potpuno depresivno raspoloženje. Znači, to je taj štit i on će se koristiti dok god osoba koja se nalazi u tom umu i tijelu ne počne gledati na svoje traume kao na nešto pozitivno što se događa. Sve traume iz prošlosti. Sve što god, svaki udarac, svaka ogrebotina, svaki prst u oko, svaka pljuvačka u lice, svaka psovka, odbacivanje, ismijavanje, ponižavanje, svaka mržnja upućena prema nama, svako nasilje. Mi to trebamo gledati na jednak način emotivno, kao što gledamo, recimo kao što baka Sankirtana kad ide vani, što god da mu se dogodi, on gleda kao da je kompletno Krišna, sve je Krišna. Sve, i autobus pobjegao, i ovo je nestalo, i ovo je dobio, i vama je završio, i ovoga je sreo, i onaj mu je rekao ovo i ono. Nema druga alternativa, nego sve Krišna aranžman. I sve je dobro za mene. Meni Krišna kroz Sankirtan, kroz sve ove intenzivne aktivnosti pomaže da duhovno radi na mom karakteru. A u Bhakti Yogi mi smo napravili jednu malu greškicu, a to je da smo odvojili Sankirtan misiju od ostatka života. Isti principi u Sankirtan misiji vrijede za sve ostalo u našem životu. Naučimo kako se propovijeda i kako se dijele knjige Prabhupada, one najteže stvari. Koji principi se koriste da bi bili uspješni u tome, isti principi se koriste za sve ostalo u životu. A ne, to je samo za Sankirtan, to ne vrijedi za ovo ostalo. Krišni zakoni su apsolutni, to ne smijemo zaboraviti. Meni je to kliknulo 2007. Da svo ono znanje koje sam ja rezervirao samo za duhovnost, zapravo se treba prebaciti na cijeli naš život. I onda se cijeli život zapravo produhovno. Dakle, prvi, osnovni, upečatljivi simptom narcisoidnog uma, posebno povišenog narcizma, je bol u srcu, kada nas neko kritizira. Čak i ako kaže nešto što nije uvredljivo, ali ne ono što smo mi očekivali. Kako ti se sviđa ovo? A mi znao sam da ti se ne sviđa. Ona uvrijeđenost. Ja. Zašto? Što možemo promijeniti? Što je uzrokovalo povrijeđenost te osobe? Onaj prvi stupan. Očekivanje. Veliko očekivanje. Narcisoidan uvijek ima veliko očekivanje. Uvijek. A da toga nije ni svjesna vrlo često. Postane svjesna svojeg očekivanja kad ona postane frustrirana, odnosno kad ih ljudi ne ispune. I onda idemo u analizu zašto narcisoidan ima to kao očekivanje. Vrlo jednostavno, zato što život nema smisla ukoliko neće dobivati kontinuirano neku vrstu zadovoljstva, uživanja, poštivanja, stalno nešto dobivati od drugih ljudi. Život doslovno možemo se odmah pucati. Tako, narcizam spašava ljude od samoubojstva. To isto radi i droga, i alkohol, seks, kriminal, nasilje. Sprečava ljude da sebe ne ubiju. Da nema industrije intoksikanata, ljudi bi se međusobno ubijali, sami sebe, bacali se niz zgrade. Jer život ne bi imao nikakvog smisla. Prošlost je bila loša, budućnost kako može biti. Danas se samo borimo da spojim kraj sa krajem. Ko želi tako živjeti? I stoga osoba mora imati napuhano mišljenje o sebi da bi mogla preživjeti. Tako narcizam nije nužno loša stvar. Sve ovisi u kojem dijelu Kali Juge živimo. Živimo na početku Kali Juge, narcizam bio puno manje. Što je tiskove, što je život teži, što je duhovnost slabija, to narcizam raste i svi simptomi koji su s tim povezani. Dakle, nasilje nad ljudima, ljudi žive u siromaštvu, ljudi ne mogu računati na nikoga, nemaju povjerenje jedan drugoga, nemaju zajednicu, nemaju pleme, nemaju porodicu, nemaju ništa. I onda naravno da svako gleda kako će zaštititi sebe. Tako, narcisoidnom umu najviše odgovaraju mrtve osobe, mrtve stvari koje će ga služiti. Roboti, tehnologija, strojevi, mašine i yes men, ljudi koji samo kažu yes sir. I zato, gdje je onda najlakše biti narcis? U kojoj instituciji? Recimo, vojska. Tamo apsolutno, čak i ako ne zaslužuješ, oni te moraju dati poštovanje radi tvoje titule, radi toga što će neko drugi doći umjesto tebe sutra, bez obzira na mislim, nešto slično i ovdje, recimo, Temple President mora uživati određenu vrstu poštovanja, čak i ako on možda ne pokazuje svojim primjerom,
određena etiketa mora ostati, jer sutradan može neka vrlo napredna osoba doći na njegovo mjesto, a mi smo naučili za tempo prezidenta, Tako da moramo biti vrlo oprezni. To je pozicija je u pitanju također. Ako isto imamo Indru, Čandru, Suriju i tako dalje, svako toliko se to mijenja se duša koja zauzima tu poziciju. Mi moramo imati isti stav, isto obožavanje. Kao, u ovoj kalpi je drugi Indra, njega je malanje neki lijevi, pita Boga. Neko je došao negdje tamo, iz istočnog kraja univerzuma, oni ne kuži spiku u kojoj smo mi, nije u tom džiru, isti kompletno kao da je isto stvar. Zapravo, da bi osigurali da nikoga ne vrijeđamo, moramo svaku dušu gledati kao naddušu. To je najsigurnije. Zato Vajšnava gleda, ako god mu priđe, Vajšnava kaže, a šta ako je ovo inkarnacija, neka ekspanzija, Krišna, neki test za mene, šta onda? Ja, ok, ako nije, onda nije, a šta ako je? I mi krivo postupimo, Tako, dakle, to je prvi simptom. Narcis ne voli slušati o tome da ne valja, samo zato što je previše o tome slušao, to je sve. Čak i ako stvarno ne valja, a najvjerojatnije tako, ne valja kao osoba, jednostavno gadno, on to ne može čuti. I to je dokaz zastrašujuće za onoga ko pokušava se obratiti. Pa to je za ne vidiš kako se ponavlja. Dobro, ti si takav. Znači, on neće vratiti. Ko mi se javlja, pogledaj sebe. To ti meni radiš da ja se ovako ponašam. I onda ćemo okrivljati jedan drugoga. Da ti nisi takav, ja se ne bi ovako ponašao. Ili slična stvar. Zbog tebe sam bijesan. Mlatnuo sam te zbog toga što si me izazvala. Jer dakle, idemo u krug, jel? Krivljamo jedan drugog. Ja ne mogu biti loš, ili ne samo to. Narcis će čak znati da je on loš, ali ne može to više čuti. Ne želim da mi niko to govori. Neće meni niko govoriti, ovo je ona, znate ona, nećeš ti meni govoriti šta sam ja. Nećeš ti meni govoriti da sam ja ovakav jednakav. Neće meni niko ovdje govoriti šta će ja raditi. I onda mi kažem, Bože koji je, Bože daj ga matni odavde, daj ga šutni što prije. To je takva greška, to je takva živa parada. Jako puno visoko narcisovnih osoba ima zapravo vrlo moćan i kvalitetan um. Samo ga treba zavoljeti. Tu osobu treba zavoljeti zato što ta osoba ne zna voliti. Ne zna voliti sebe, ne zna voliti druge. Osobu koja ima visok narcizam mora biti toliko jaki da ga volimo dublje i dalje od onoga što ta osoba vjeruje da ikad može zaslužiti. A to je vrlo teško. Voljeti tako osobu je stravično teško i zato to obično rade naši gurovi. Vole nas. Guru, daj. Djeca moja. Tako, narcisoidan um je narcisoidan upravo zbog toga što se ne mijenja od one točke kada je bio povrijeđen. Znate ono lice djeteta? Neću! Evo da ste sad sve, neću! I onda ako mu pričamo sa ovako dugmetom, onako piše uništenje cijelog svijeta i ovako mu pružimo, šta će djete napraviti? Odmah će ga stisniti. Zašto? Pa nek se ide pravu kad ja ne mogu biti sretan. To je to. Znači, dijete ne želi odrasti ako nije bilo voljeno. Ono čeka da ga se zavoli. I stoji unutra u tijelu 30-godišnjeg, 50-godišnjeg odrastao se. Stoji i čeka. Da! I sad takvu osobu kaže da nešto krivo radi. Bože, sad čuvaj. On očekuje da mi dođemo. Ti koji si. A ne da ga stalno ovako gledam. Jer oni, narcisoidni umovi su izranjivani od takvih pogleda oca i majke. Zamislite da dođemo u duhovni svijet i da vidimo Krišnu i Radharani. A oni ovako pogledaju, ko je to? Aha, kako je to? Kako bi se osjećao? Gdje drugo mogu ići? Kuda da sad idem? Neće me na... Kako to da ste još rekao? Da neće me na ovaj put. Ali bi to bilo zastrašujuće, na nigdje utočišta. To je upravo ono kako dijete osjeća, nema nigdje utočišta. I onda izgrađuje taj bolesni štit koji je, sa jedne strane, znate oni štitovi koji imaju onako koplja. Osim da se obranite, možete isto i nekoga napasti s njim.
Narcizam je štit koji ima puno koplja vani i isto toliko unutra. I kako se mi obranimo od nečega, mi dobijemo nas to vode. Naprimjer, kada osoba osjeti da je povrijeđena, narcis kada osjeti da ga neko vrijeđa, bez obzira da li je to realno ili ne, on prvo u glavi, ona sad meni, znači on misli da sam kreten, on misli da sam budala, on zamisli viziju šta ta druga osoba zamišlja. I uvjeren je da je u pravu, ali zapravo to su njegova mišljenja o njemu, o samom sebi. I onda, dakle, osoba prvo sebe uvrijedi. Ta ideja mora prvo se roditi u umu. Znači se da on prvo sebe uvrijedi, a pošto nema nikog drugog ispred mene nego ti si mi to napravio, ti mene tako tretiraš. Znači prvo sebe uvrijedi, a onda zapravo opiše drugim ljudima na koji način se on uvrijedio. Sam sebe. I zato kažem, jesi ti uvrijeđen, jesi se uvrijedio zbog ovog što sam ja rekao? Jesi se uvrijedio, odnosno i da li si se povrijedio zbog ovog što sam ja rekao? Drugim riječima, mi kažemo ti si budala, mi nekome kažemo ti si budala, a ona uzme čekić i odmah si razbije glavu zbog toga. Tako narcis radi. Mi ga ne pogledamo na način kako bi on htio i on odmah sebi žile reže. Mentalno. I onda se dovede do tolike boli od samo povrede da taman da može izdržati. Kad više ne može izdržati, onda plane na ljude oko sebe. Svaki narcis misli da je on već dovoljno trpio. Što se dereš na mene? Ja, on već sat, 2, 3, tjedan, 2, 3, trpi i to kupi u sebe, ali mi uopće toga nismo bili svjesni. Zato što su takve osobe jako osjetljive. Da on da 3 dana nosim istu boju, on će misliti da je to nešto protiv njega. To tako ide. I nije da te osobe žele sebe stavljati u centar, jednostavno tako ispada, nema druge. Naprimjer, kada dobro, ovdje rata toliko puno nije bilo, ali svejedno, i onih tjedan dana, 2 koliko je bilo rata ovdje, ko se sjeća. Da li je Slovenija, kada je sve to žestoko bilo, i tenkovi, barikade, ne znam, više se ne sjećam koliko je toga ovdje kod odbije. Bilo je par eksplozija, isto tako, pucalo se malo bombe, poginulo je par ljudi i tako, jel? Da li je u tim momentima, tih dana kritičnih, prvo i osnovno niko od vas vjerovatno nije znao koliko će to trajati. Tako smo isto i mi kad je dolazilo što je sada, koliko će ovo trajati. Koliko su Slovenci u tim danima razmišljali o problemu ostalog svijeta? Ni najmanje. Rekao bi, sebični Slovenci. Ali ne možeš što reći ako su Slovenci u ratu. Onda nemaš, nego na sebe misli. Dakle, dok god osoba misli da je u ratu, dok god osoba misli da postoji prijetnje, da stalno postoji neki napad, osoba će se braniti. Ima pravo na to. Hej, takav je ovaj svijet, padam, ja pripadam na tešan. Na svakom koraku prijeti opasnost. Svako se ima pravo braniti. Ja se imam pravo skloniti od kamenja, ja se pravo skloniti od kiše, od sunca. Narcis se isto ima tako pravo skloniti od svega što on vidi da mu je opasno. I kad idemo u nakol i slučajno nas ugrize tako neka osoba, mentalno ili fizički, moramo shvatiti da on se samo brani. On se osigurava da ga niko ne napadne. I onda, niži oblici narcizma, niži stupnjevi narcizma rade to da se mi ne ponašamo stalno kao narcisi, nego onda kad smo stisnuti u križnoj situaciji. I onda ćemo to uzeti kao izgovor. To kad me neko uzruja jako, ili kad me neko naljuti, onda sam ja takav. Samo jedno vidjeti koji su standardi da se ja naljutim. Gdje je prag moje tolerancije? Po tom pragu tolerancije možemo vidjeti koliko je neko narcisa. I zato ćemo vidjeti da smo jako napredni bakteri. Oni mogu jako puno tolerirati. Jako puno podnositi, ali mi toga uopće nismo ni svjesni. Jer mi ne znamo kako se mi ponašamo u njihovom društvu. Tako, narcisoidna osoba ne može dugo tolerirati. To je osobno povrijeđenje. Recimo, nekad guru može djelovati odmah čim vidi da griješimo, ako nas ide ispraviti. To nije da to njemu osobno smeta. Nego on vidi da ćemo mi nazadovati ako nastavimo na taj način se ponašati, onda može zauzeti stav kao ljudi. Kao što je pravo da zna. Da bi ukorio svoj učenik, on je znao tako ljudi pokazati, da bi se bakte zaletili, da ne bi prana jama za državanje zraka. Toliko je bilo zastrašujuće. I onda pravo kad bi izgovorio to što je htio, iskorio, dobro ih izvikao se na njih, onda bi se okrenuo prema slugi koji nema veze s tim. Totalno drugi izraz lica, drugi ton glasa. To ćeš na ovo da ću
taj sluga nije uopće osjetio da to je na njega usmjereno. Ili da sad, bježte Prabhupadi ljudi, bježte Prabhupadi ljudi. Prabhupadi ljudi još od prekjučer, sad ide u Indiju, ovima u Indiji, javite im, bježte Prabhupadi ljudi. To kad se Prabhupad naljuti, to mjesec dana leti sve onako. Kad smo mi tako nešto čuli? I ko bi uopće slijedio takvu osobu? Da bio luđak. Tako, napredna osoba ima potpunosti pod kontrolom svoje emocije i koristi kako hoće. A sad se na njega moram ljutiti. Znate kad recimo djeca rade, mala djeca se igraju pa rade jedan drugom glupost, štipaju se i ovo i ove. Znači, onda mi stariji gledamo, ej ti tamo, šta to radiš? Dok te nisam vidio. Dakle, nismo i stvarno ljuti, ali koristimo to i dijete ne zna da smo mi stvarno ljuti. To je poanta, dijete stvarno ono, ne znam. Mada dijete osjeća ako smo mi zaista ljuti, to se vidi u očima i dijete se onda jako prestraši. Ne osjeća u nama utočište. Mi možemo biti na dijete ljuti, možemo ga po strašnici izlupati koliko god hoćemo. Ako ga onda nakon toga uhvatimo u ruku i fino ga gledamo u oči i dijete vidi da mi nismo ljuti na njega. Nego da smo ga baš kaznili samo radi toga što je napravili, da ga ispravimo, da mu stvorimo pravilne navike, da ga zaštitimo u principu. Dijete neće doživljavati to lupanje kao ništa loše. Ništa loše. Ja se sjećam kad sam bio klinac, moja majka meni kaže da sad može ponovno da me puno manje lupala. Ja kažem, znaš tako, kako sam analizirao, zapravo nisi dovoljno. Nisi me dovoljno lupala, svaki put sam zaslužio. Isto kao Krišna i Malini, svaki put su zaslužili. Sve što su napravili, batine i više od toga su zaslužili. Ali roditelj ne daje niti kaznu, niti batine, ništa od toga, zato što je ljut i bijesan zbog sebe, ne to radi zbog djeteta i to će djete osjetiti. I takva vrsta discipliniranja je onda zapravo puno ugodnija za djete. Djete voli takvu vrstu zaštite. Pa čak, recimo, vrlo često će žena kao ženski princip izraziti potrebu da je muškarac stisne, da je drži jako, onako jako, što jače to se sigurnije osjeća. Tako ta neka fizička zaštita se na razne načine može osjetiti. Kao recimo, kako čisto i zaljubljeni će smatrati, parovi će smatrati da je njemu stalo do mene ako se bori za mene. Ako uđe u borbu radi mene, ako se potrudi malo više radi mene. To je skroz normalno, ako dijete želi to osjetiti. Kasnije onda više neće imati potraživanja od drugih ljudi, već će biti osoba koja onda daje. Mi kao odrasle osobe moramo davati, a ne tražiti. Inače postajemo paraziti, a to je narcisoidno društvo. Društvo parazita, koji svi sisaju nešto, vuku. I stalno, evo, ova cijela zgrada siše hrpu energije svaki dan. Hrpa energije. To je urbani način postojanja. Eksploatacija, uzimanja, nema davanja nazad. Gradovi ne daju ništa nazad, samo uzimaju. Ono što daju je isto tako uzimaju. Toksični materijal. To je tako, narcisoidna osoba, vidjet ćemo kako se ponaša. Puno traži, ne daje apsolutno ništa. I tako je osobu teško voljeti, s takvom je osobu teško biti, tako je osobu teško imati kao učenika, kao pomoć uopće, kao prijatelja, kao bilo šta, zaposlenika. I zato visokim stupnjevima narcisoidnosti treba terapija, a tempel je najbolja terapija za to. Život vašom, ne kažem konkretno koji tempel, nego generalno život vašom. Da nas stalno neko nadgleda i da čitavo vrijeme radimo službu za nekog drugog. O tome ćemo malo više sutra. Kao lijek protiv narcizma. I sad ću još nešto reći o ovom drugom simptomu. Smo govorili o toj osjetljivosti. Zašto osjetljivost? Znači osjetljivost na kritiku je normalno kod visokog narcisa. To ne znači da ćemo mi to tolerirati i pustiti da tako ide. Mi moramo raditi na našem narcisoidnom karakteru. Moramo isto tako pomoći drugim. Drugi dakle simptom je zbog toga što smo jako osjetljivi na svoju patnju i stalno doživljavamo svoju patnju kao trudnica, mi nemamo nikakvog osjećaja ili jako slabog osjećaja za patnju drugih ljudi. To je drugi simptom. Tu ćemo vidjeti kada je osoba, recimo, vidimo da nas osoba na neki način zlostavlja, gruba je prema nama i tako dalje. Onda mi kažemo, nemoj moliti, to me stvarno vrijeđa, a osoba dalje nastavlja to raditi. Mi upozorimo osobu da nas nešto smeta i povrijeđuje nas, osoba nastavi to dalje raditi. Zašto? Uglavnom, ne vjeruje
da nas to toliko smeta i boli. I smatra, čak i ako te smeta, ne smeta te koliko mene smeta ovo moje. I tako će narcis jedna osoba prirodno dati sebi za pravo da ne osjeća patnju drugih ljudi. Da smatra da je ona u najveća patnja. I izvana takvo ponašanje izgleda kao okrutna. Okrutna osoba. Opet može biti vrlo, vrlo netočna dijagnoza. Da je osoba okrutna. Nije, nek jednostavno nema vremena da razmišlja o patnjama drugih ljudi. Nigdje joj se u glavi ne pojavljuje kao zemlja u ratu. Nigdje joj se u glavi ne pojavljuje da idemo izvoziti pomoć nekim drugim zemljama koje se razvijaju sada. Sad dok nam granate padaju na glavu. To ne ide tako. Znači, narcisu prvo treba zaustaviti rat, potpisati primirje, tako da se mu može malo opustiti i reći ok, ništa mi ne prijeti. I onda navike ostaju i dalje isto. Čak i kad osoba vidi da je narcis i da to treba promijeniti, to se ne mijenja, samo od sebe se ne mijenja. Nemoguće je sam promijeniti svoj narcizam. Moramo imati vodstvo, moramo imati nadzor, moramo imati učitelja. Tako, u knjizi sam opisao, ima 9 poglavlja i dakle, uzroci narcizma, smo rekli, to je velika povrijeđenost. Simptomi narcizma, smo isto nabrali 2 osnovna simptoma. Onda imamo terapiju, 3. poglavlje, terapija za svakog. To je jedna posebna vrsta komunikacije, posebna tehnika komunikacije. Koliko sad sam? 4:10. Jedna posebna vrsta komunikacije koju, ne mogu reći da sam ja izmislio, ali još nisam vidio na taj način formulirano, ali sam siguran da ima sličnih stvari. Na koji način komunicira sa svakom osobom bez da budemo narcisoidni? Mi da ne budemo narcisoidni. To je ta poanta. Znači, truditi se da, na primjer, kako treba jesti, a da ne budemo griješni? Jel imamo mi formulu za to? Imamo. Nema mesa, ribe i jaja i ponudi hrani Krišni. I super, gotovo. Riješen stvar. I to radi svaki dan, nema veze, neka ćeš to reći sa srcem, neka bez srca. Nakon 20 godina, nakon 2-3 godine, ti ništa više moći u usta staviti prije nego što kažeš da mogu isto da želim i držali slične stvari. I onda samo ne možeš staviti u usta nešto te spriječava, to je ono što nam je potrebno. Mi nikad nećemo natjerati ovo tijelo i da vole Krišnu. Mi samo možemo uprogramirati navike koji izgledaju kao da tijelo i vole Krišnu. Oni, tijelo i nama moraju pomoći da mi lakše volimo Krišnu, tako da ih naviknemo na te stvari. Oni su mrtvi, oni nemaju nikakvu volju, oni imaju samo programirane. Ja ću raditi ono što mi ti uporno ponavljaš. Tako, upornim ponavljanjem ove formule, dakle ako uporno i samo isključivo na ovaj način komuniciramo s ljudima, osigurat ćemo da je svaka komunikacija svjesna i uspješna. Jer sad dobro bi mi došlo malo papira, ali ovo je sasvim dovoljno. Flomasteri tu ne? Iza, jel? Narcizam se najviše ispoljava kroz naš način komuniciranja sa drugim ljudima. Zato što je način komuniciranja koji imamo u ovom dobu vrlo nesavršen. Prije su ljudi telepatijom puno više komunicirali i onda nema greške. I emocija i misao dođe skupa. Sve što smo ovako, ni misao, ni emocija, nego samo zvučna reprezentacija toga. A to ovisi o kvaliteti i poznavanju našeg jezika. I ako se osoba zna dobro jezično izražavati, može svoje misli i emocije prenijeti jako kvalitetno i osigurati da nema nesporazuma. Kada mi prenosimo informaciju nekoj drugoj osobi, mi želimo da ta osoba to razumije onako kako smo mi htjeli da razumije. Je li tako? I ako se to ne dogodi, prvo što imamo je nesporazum. Ne, nisam to htio reći. To je blagi nesporazum. Osoba kaže, što si htio reći? I onda mi ponovimo, htio ćeš za to. Ne, još uvijek mi nisi shvatio. Slušaj, znači, to je kompliciranost i limitacija našeg jezika. Da je vrlo lako moguće da kako god da se mi izrazimo dobro, ova druga osoba možda dobro ne razumije, nije toliko izražena u jeziku i nije toliko educirana i tako dalje. Ja nemamo problem. Ali u ovom dobu Kali imamo taj degradiraniji oblik komunikacije, a to je verbalni oblik komunikacije.
I ukoliko tu nismo jako oprezni, pošto baš zato što je kao na e-mailu, jel? Koliko e-mailom krivih poruka ovdje? Mislim, krivih značenja. Zašto? Zato što ne možemo stvarno prenijeti emocije, onda stavimo onaj mali smiley ili tih neke znakove da otprilike osobe, otprilike neke emociju prenesemo. Ja više te nikad ne želim vidjeti do kraja života i onda stavimo smiley. Onda osoba... Jer inače, da nije e-maila, mi bi rekao, više te nikad ne želim vidjeti do kraja života. Onda bi osoba skužila po gestama i svema, a to je samo šala, nije to stvarno. Tako, da bi izbjegli da nas osoba krivo shvaća, moramo primijeniti ovu formulu. Ako naša poruka se ne prenese pravilno, ono što ćemo imati je nesporazum, nakon nesporazuma ide šta? Znači, degradacija nesporazuma ide u sukob, ratovanje. Kontinuirano ratovanje, odnosno sukobi, dovodi do odvajanja. Ljudi više ne žele biti jedan s drugim. I to je najgore što se može dogoditi, to je najgore mogući scenarij. Da konačno narcisoidne osobe ostanu sami. Iz toga da bi osigurali pravilan prijenos poruke, pravilan prijenos poruke, nekako ispalo da su sve ove riječi sa P. Potrebno je osigurati 3P, znači P plus P jednako je veliko P. To je znači pravilan prijenos poruke. To je ono što želimo osigurati. Da osoba točno razumije što su mi htjeli reći. To je jako važno. I ako znamo da je osoba razumjela pravilno, onda smo mi mirni. Onda je komunikacija je uspješna. Nije narcisoid. Sad, što je prvi P? Prvi P je pažnja. Pažnja. Pažnja je potrebna da bi osoba usmjerila fokus sa svog uma na naše riječi, da bi mogla pravilno pratiti što mi govorimo. Jel ti mene slušaš što ja govorim? Jel kad pitam, jel ti mene uopće slušaš što ja govorim? Jel vidiš što ja govorim? Ja ne vidim da ti pratiš moje riječi, nećeš pravilno razumjeti što ja govorim. Nećeš pravilno doživjeti, već nesporazum, ja ne želim nesporazum. Znači, pažnja mora biti tu. Sad, ja želim prenijeti poruku vama, znači od točke A do točke B. Poruka je prenesena, znači ovo sam ja ostavio. Ili možete sebe staviti, ovo si ti, a ovo je tvoja sestra ili majka ili šta. Sad, ja želim prenijeti poruku. I moram privući pažnju. Čija je to odgovornost? A ili B? Moja odgovornost. Ja moram privući pažnju. Ako osoba uporno mi ne želi dati pažnju, ja ne mogu je uhvatiti za vrat. Šta me ne slušaš? A to nije njena dužnost, ti moraš privući pažnju. Ako osoba ne želi slušati, prestani pričati. Nije zainteresirana. To je njeno pravo. Ne moram ja slušati kogod se meni nametne. Tebe hoćeš, tebe neću, to je. I to su Vede rekla. Ako čuješ nešto što nije povezano s duhovnim, ne želim čuti. Imamo pravo na to. Okay. To je pažnja. Sjetimo se u danima kad smo bili tineđeri. I sad imamo prijatelje, intimne, svaki dan u školu i tako. I oni poznaju naš život, mi poznajemo njihov život, svaki dan bla. Družimo se sve životine i jedan dan imamo problem. I dođemo u društvo i tako. Ja sam u komi i sjednem. Šta će naša najbolja prijateljica ili prijatelj? Šta se dogodilo? Daj pričaj. Hoću sve znati, svaki detalj. Pažnja je odmah ostvarena. Pažnja je kupljena, dobivena odmah, bez problema. Zašto? Zato što imamo isti interes, isti sadržaj, iste generacije. Ok, sad smo dobili pažnju. Prijatelj ili prijateljica nas sluša. Sljedeće P je povjerenje. Što to znači? To znači da mi moramo imati povjerenje da će nas ta osoba razumjeti. Naprimjer, mi možemo privući pažnju i trogodišnjem djetetu, ali mi idemo pričati o problemima u romantičnoj vezi. I sad, molim te, slušam, imati nešto važno za reći, viš dijete. A mi ne sluša me i moje emocije ne razumije i ja kad pokušam dijete, sam nešto odlučio u pažnju. Čekaj malo, jesi ti stvarno imao povjerenje u to da ćete dijete razumjeti? To treba biti, mi moramo odrediti ko mene može stvarno razumjeti, ko ne. I zapravo je narcisoidno pričati osobama koje ne žele dati pažnju i koje ne mogu razumjeti naše probleme. Ne mogu, fizički ne mogu, jer nisu u tome.
Kao da automehaničar ide pričati svoje probleme nekome računovođi, na primjer. Već mu je dosadno, ali on ne čuje tu ništa što se tiče njegovog života, nisu tu brojke, on ne priča nešto što nema veze sa mnom. Tako, narcisoidno je pričati ljudima, nametati svoje priče. Jer znate tako neku osobu koja svaki dan, ja znaš, ja sam da je mene, a mi u roku 6 sekundi, samo se isključimo lagano. Iako je to uvredljivo, ali ne može drugčije. Jer osoba priča, a uopće ne pita, da li te zanima moj život današnji? Ja imam sad u planu jedno 15 minuta priča bez prestanka, da li imaš energije za to? Ne bi vjerojatno rekli, ajmo se neći večeras. Ili ajmo sutra, ne baš sad, joj, malo za umor. Onda bi tek saznali zapravo. Ali mi ne pitamo, navalimo na ljude i oni moraju slušati samo zato što su nam rodbina ili prijatelji ili tako. To je eksploatacija svojih prijatelja, narcis se eksploatira na taj način. Ok, znači povjerenje, moramo stvarno vidjeti da osoba može to razumjeti o čemu mi pričamo. Znači ovaj želi, a ovaj može, a onda treće, zadnje je poštovanje. Baš je ispalo sve to zanimljivo. Poštovanje, što to znači? Na primjer, znači prijatelj, prijateljica slušaju nas svim ušima, drugo, totalno razumiju, kuže naše probleme, skroz su se ufurali u to. Treće, poštovanje, to znači da se osoba ne mora složiti s nama. Znači, slušao me, razumio me, vidim da me razumije sve, ali se ne slaže sa mnom. Na primjer, neka tineđerka može svoje prijateljice reći, znaš onaj frajer kojeg smo upoznali ovo ljeto iz Španjolske? Idem kod njega u Španjolsku, ostavljam školu. Sad naravno prijateljica te sluša, potpuno te razumije, ali se ne slaže s tobom. Ti luda! Nemoj! I sada što će narcisoidan um napraviti? Ja se naljutit na svog prijatelja, zato što nije odobrio to što ja govorim. Ako si moj prijatelj i ako me pravilno shvaćaš, onda se trebaš složiti sa mnom. To je ono što mi očekujemo. I zato imamo prijatelja, zato te imam, da se složiš sa mnom. Sada, znači, nema veze ako se osoba ne slaže s nama. Mi moramo poštivati mišljenje te osobe. Inače, ko vraga joj prenosimo informaciju, onda bi trebali kopirati informaciju, a zato imamo strojeve. Ako hoćemo da informacija ode iz njegovih usta, bude isto kao i naša. Da, odi u Španjolsku. A što ako se ta osoba ne složi? Ništa bitno da je osoba razumjela to što ja hoću reći, to što se ne slaže, ja cijenim, jer je drugo mišljenje, drugi put gledanja i to je naravno dozvoljeno. Ali ako se mi naljutimo, uvrijedimo, na bilo koji način, uznemirimo, samo zato što druga osoba nema isto mišljenje kao i mi, ne podržava naše mišljenje, to je simptom narcisoidnosti, povećane narcisoidnosti. Tako to je ukratko, na koji način. Sad ovo je sve naša dužnost. Mi moramo privući pažnju, mi moramo imati povjerenje u tu osobu, ne ona u nas, mi u nju. Mislim, dobro je da ona u nas ima, ali naš je zadatak da mi vjerujemo toj osobi, nas to može razumjeti, i imati poštovanje prema njenom mišljenju koliko god dobro različito od naše. Ako to se trudimo, da sa svakom osobom, prije nešto pričamo, sa svakom osobom provjerimo ova 3P, više sukoba neće biti u našem životu, to je sigurno. Sukoba neće biti. Jer ćemo djelovati sa razine služenja. Narcis djeluje sa razine traženja. Ako se želimo riješiti narcizma, bajšta, dakle suprotno narcizmu, bi trebao djelovati sa razine služenja. Sve što god radi, da radi zapravo kao služenje drugih. I sad, ja idem razgovarati s nekim baktom i da se prošetati vani i razgovarati. I meni je u glavi, idemo se razgovarati, pa ćemo pričati, pa ćemo uživati. Ja ću pričati o stvarima koje mene zanimaju, ti ćeš pričati o stvarima koje tebe zanimaju i tako ćemo razmijeniti. To nije pravo prijateljstvo. To se zove razmjena, a razmjena se inače u modernom društvu zove biznis. Ja tebe, ti mene. Ljudi kažu, ljubav je uzimanje i davanje. Ne, ljubav je davanje. Požuda je uzimanje. Uzimanje i davanje je biznis. Biznis požuda. Tako da, ali to je u ovom svijetu sve što imamo. Ne možemo drugačiju ljubav imati, ne možemo samo davati, materijalno, jel? Potrošimo se. I zbog toga je naravno vede na svih educiraju da mi dajemo. I sad recimo ako sam u partnerskom odnosu s nekim i ja cijeli dan smišljam kako to je osobi dati, kako je služiti, kako je zadovoljiti. A osoba sa strane smišlja kako će biti bolja od mene u tome. Znači kako će ona mene zadovoljiti, kako će ona mene služiti. Onda se natječem oko toga.
skuhala sam mi ručak. Ja sam napravila kolač. A i ti si napravila kolač. Ja. Zamislite to, svaki dan to, idemo stepenicama gore i mislim, ja kupio sam je poklon, znači se odličiti, otvorimo vrata, naš čeka poklon. Zamislite to u tu ekstazu, svaki dan oduševljenje, ja drugog oduševljavam. Ne mogu vjerovati da me toliko voliš. To je samo zato što ja ne mogu vjerovati koliko ti mene voliš. I kad bi svaki dan, kako bi na cesti izgledalo? Kako si? To bi trebalo biti pravo stanje duša. Šta ne mogu vjerovati? Ne mogu vjerovati kako mi je lijepo. Svako mene neki anđeli. I onda iz te zahvalnosti, iz te ganutosti, mi zapravo osjećamo još veću potrebu davati. I to ono kad čitamo o četanju Mahaprabhu Šrimad Bhagavatam, moj čovječe, kako su oni predani i sve. Kako neće biti predani kad su kompletno natopljeni anandom, natopljeni ekstazom. Zašto? Jednostavan razlog. Slijede zakone prirode. Slijede onako kako je Krišna propisao. I kad to slijedimo, sve je savršeno. Čim uđem u Sloveniju, odmah imam drugačiju, dok vozim, drugačiji pritisak, čim uđem u naseljeno mjesto, zup 50, u Hrvatskoj baš nije tako, ali ovdje svi na 50. I automatski moram u košnici obraćati pažnju na to. Ali sam onda razmišljam, vidiš, ja sad vozim 50 na sat. U Hrvatskoj ide 50, ja vozim 58 najmanje. Ma 60, ne mi policija ništa. Ali ako vozim 50, bar sam miran da ne kršim zakon. I bar sam siguran da ću puno prije stati ako nešto se dogodi. Nije to bez veze, to je naseljeno mjesto, može klinac iskočiti iz nekog grma ili pas, mačka ili šta ja znam. I onda se kada ne bi nikad griješili, kad bi uvijek pravilno djelovali. Ali iz razloga ne samo da nas Krišna ne zgazi i ne otjera u pakao, onda su materijalni motivi, nego zato, ako ništa drugo, ja ću se osjećati mirno. Ja ću znati da radim ispravnu stvar, ja ću moći dostojanstveno hodati kroz ovaj svijet. I znači da nisam kriv za ništa, da ne radim ništa krivo, ništa griješno. Jer duša može na taj način razmišljati, ako tako živi, ja ne radim ništa krivo, ništa griješno. Zbog toga se osjećam dobro. Tamo nema ničeg lošeg, to se zove dostojanstvo. To su imali po programu kako su kraljevi prije mudraci bili. Krcati dostojanstvo. Krcati dostojanstvo. I oni nisu dozvoljavali da bilo ko gazi po tom dostojanstvu i to nije imalo veze s narcizmom. Tako, mi možemo živjeti ponizno i dostojanstveno u isto vrijeme. I da je poniznost vrhunska i da je dostojanstvo vrhunsko. Jedno i drugo. Eto, ja bih tu stao i još puno lijepih stvari, neugodnih stvari ima u knjizi. Nemojte doživjeti ovu knjigu kao nešto negativno, već kao podrška za ovu moju knjigu je vedska tvrdnja. Da bi znao šta je znanje, šta još moraš znati? Tako je, moraš znati šta je neznanje. Osoba koja ne zna šta je neznanje, nema pravu diskriminaciju inteligencije da bi mogla odrediti šta je znanje. U materijalnom svijetu, pošto je to svijet relativnosti, trebalo bi postati referentna točka. Referentna točka, ne? U odnosu na šta? Skreni desno. Desno od čega? Jel' tako? U materijalnom svijetu skreni desno kod pumpe. Tako, naš cijeli proces bhakti yoge je napravljen da se smanji narcizam. Ali taj proces, rekli smo da je kao žilet, kao britva oštra. I ako pod pravim putem povlačimo, fino ćemo se obrijati, bit će sve glatko, bit će krasno. Ako pod krivim putem, porežemo se. Dakle, narcizam je opasna stvar. Biti poistovjećen s materijalnim tijelom je to samo neka igra. To je princip postojanja ovog svijeta i u njega je Krišna uložio neke i inteligencije. Izvući se iz materijalnog identiteta, to se ovdje ne događa, dragi ljudi. Mi smo izopačenici, nismo vampiri u materijalnom svijetu, bakte, mi smo totalno drugčiji. Odnosno pokušavamo biti na taj način. I radimo ono što ljudi smatraju, pa nemoj to sebi raditi, ko to može raditi? Nema, pusti brate, živi. Živi koji svi, sutra te nema, živi, uživaj, pusti se tih duhovnih mučenja. Ići se osloboditi materijalnog identiteta, kad nema ništa drugo nego materijalno oko nas. Plivamo u oceanu,
materijalne energije, non stop sve oko nas. Ali mi pokušavamo se odvojiti od toga. Kao da riba, zamislite ribu, da meditira. Suho, oko mene je suho, oko mene je sve suho, oko mene je suho, samo zrak i suho i dobro. A u vodi se nalazi cijelo vrijeme. Gljiva kroz vodu diše vodu, a govori suho, samo da mi je suho. Tako mi je duhovno, o materiji, cijelo vrijeme. Sve je kontradiktorno, to je ludo. I za one ljude koji misle da ovaj materijalni svijet još uvijek ima smisla ovdje živjeti, još uvijek ima lijepih strana, još uvijek se tu može izvući nešto za sebe. Oslobađati se od narcisoidnosti i od lažnog poistovjećivanja je zapravo osjećaj kao da idemo protiv sebe. Tako kad krenemo sa liječenjem narcizma, ako dobijemo osjećaj da negiramo sebe, ovo da negiramo sebe. I to svim silama, onog lažnog sebe. Ne smijemo ga potiskivati, ali moramo reći ne. To znači negiranje. Nećeš više dobiti to što tražiš. Na primjer, pričamo s nekim i osoba nas malo onako krivo pogleda. Malo, što sam cijeli dan, tjedan dana, godinu dana. Ne do Bog da je neka riječ kriva izađe. 3 godine, 5 godina, to neće. Čim vidimo tu osobu, da se, evo ovaj ga upača, ne mogu je podnijeti, ono. Kad to vidimo kod sebe, imamo razumijevanje. Disanje, mantranje, tapkanje, to su tehnike koje mogu pomoći kad naš pas se reši, kad ga treniramo da manje jede. Previše je jeo, sad ga treba na dijetu da smršavi, tako da skoči na nas da ga mi samo šutnemo rogom. To je ta poanta. Indijanci kažu, u svakom čovjeku postoje 2 psa. Jedan je dobar, jedan je zao. I preživjet će samo onaj pas kojeg mi najviše hranimo. Narcizam ima svoju hranu. Bez hrane, bez uzimanja redovne svakodnevne hrane, temelji narcisoidnosti se raspadaju. I iz toga mi se moramo potruditi da izgladnimo svoje ego. To je ta ideja. Tako da mu pokažemo da neće dobivati hranu. Taman da preživi. Taman da preživi. I onda ono što se dogodi, ego se smiri. To nije da ćemo mi stvarno sebe izgladniti pa da ćemo biti jadni onda cijeli život. Ne, nego zapravo ego se više ne buni. Neko nas krivo pogleda, jednostavno on nema energije da se buni protiv toga. Nešto ga spriječava, nešto mu jednostavno ne da kao prije, bez ikakvih barikada, bez ikakvih vrata, samo u glavi uopće nema zaustavljanja. Tako zato što smo ga hranili, vidi što ti on radi, ne smiješ mu dopustiti, ko je on tebi? To je hranjenje svog ega. Tako, kroz bhakti yogu mi možemo zadržati dostojanstvo, ali ne hraniti ego. Nahraniti dostojanstvo i dušu, ali ne i ego. Na taj način ojačamo pravija, oslabimo onaj lažnija, oslobodimo se narcizma do te mjere da svaka osoba koja dođe u kontakt sa nama, da se osjeća bolje nego prije. Jel bi to bilo lijepo biti katalizator? Da svaka osoba koja dođe do nas, da se osjeća bolje nego moment prije. To bi mi trebalo biti. Kad bi svaka osoba bila katalizator, da ono bi bilo 1% populacije određene, znači u Ljubljani koliko ima. Milijoni koliko ima. 300.000, ja? 300.000, pa vaš je zadatak još lakši. Koliko je 1%? 3.000, ja? 3.000 ljudi, koliko imamo bakta? Par stotina, ja? Ali, znate što to znači? To znači kad bi bilo 3.000 bakta koji su oslobodili većine svog negativnog narcizma, cijela Ljubljana bi postala bakta. Cijela Ljubljana, znači svih 300.000 ljudi. Ne učinili bi, mogli bi napraviti puno javnih programa i podijeliti knjige. No, cijela Ljubljana bi postala jedna velika Hare Krishna zajednica. Duhovno, ne mora biti Hare Krishna, duhovno. Nije nužno da se bude Hare Krishna. I ne trebaju i neće. Biće Hare Krishna, oni koji to vole, ali koji ne žele, neće slijediti druge slične stvari, slične puteve. Bitno da izbacimo nasilje, narcizam, sebičnost, profitabilnost. Vrlo lijepo možemo živjeti sa sajlavovcima i sa Jehovim svjedocima i sa svim ostalim maharišijevicima i onima, oni su sve divne duše i sve željno traže Krišnu i Boga i muče se sa svojim narcisoidnim umom i moramo se svim
svima surađivati jednako. Tako u svakome vidjeti jednak isti taj potencijal. Posebno osoba koja se donekle interesira za nešto vedsko, za nešto istočnjačko. Tu osobu treba gledati, evo ovako ko sve ove dživiotipe na Radamuni, Brahma,